On Sumar nongpang ki doktor ka Kpoh Hospital, ha Kpoh Trinity Medical Center, kebadan hajan Goralin, Lower Nongrim Hills, Shillong, kin sawar ki doktor ki betbet na Kpoh Hospital. Ki doktor ki benwan kilong, u doktor Prashant Kumar Rim, DM Gastroenterology, unwan haka kandu trik urusau ara cara pusan, barun sada nado kapor kalau ibu jemin step hado shibiji no sngi, ban Sumar, yaki bedan yaka jingpang double air, kajing shitom haki benta ka Kpoh, kajing shitom hau do nod, nakakiat, kajing sop klen hau do nod, kibedan mau hau ksang, kibedan jing thut ni jing kta hau do nod, kajing mong bat misnam haki benta jong kisnir. Ke Dr. Kasturi Hazarika MD DM Rheumatology kanwan hakat trik urusau nado kapor ko ibu jemin step hado kapor shibije no sngi ban Sumar yaki bepang haki Shyieng giman haki Shyieng butlum kijing at sok kliang hakiman kibas ngoterha saudo bat baat bamong hakiman kibapang mat bat borok gejing pang haki benta jong kiman ki Shyieng bat kasne do. Larapi kuat on book appointment pila on phone ni WhatsApp how no number kandai saw prasan lai kandai nyo lai but pila ruban chu book online appointment hak website www.apollotrinityshillong.com nagabenta ko home collection ru pila on phone how no number kandai saw prasan lai kandai nyo lai